tak patut dimansuhkan lah. And it should be kembalikan. Kenapa? Sebab saya rasa bagus ke UPSR dan PT3 dihapuskan? Saya rasa benda tu macam tak sepatutnya diberhentikan lah. Sebab bila macam benda tu tak ada, so diorang macam tak ada rasa pressure. There's no awareness. Ya. Diorang akan start rasa pressure exam besar masa SPM je. Diorang tak train daripada awal. So diorang rasa macam tak macam Tak ada persiapan terhadap. ya. Saya rasa kalau ada pengganti, maybe like more instead of more exam, maybe kalau dia orang do something like assignment, project, then dia orang boleh belajar. Tapi kalau tak ada pengganti yang bagus, then the bare minimum pun kita tak ada lah. Yeah, at least ada bare minimum. Tapi kalau dia orang macam go for an upgrade, then maybe it's better. okay, opinion saya tak patut dimansuhkan lah. And it should be kembalikan. Kenapa? Sebab saya rasa for me myself, saya tak dapat nak ambil PT3, saya ambil PSR je. And saya nampak lah betapa pentingnya PT3 untuk saya masa form 3. Saya rasa pembubaran UPSR dengan PT3 tu satu policy lah daripada kerajaan untuk bagi kita punya assessment bukannya exam based sahaja, tapi through holistic lah, continuous assessment macam mana seseorang belajar dalam kelas. So Malaysia dah buat dah pun benda tu. I would say it's a good approach, but without good enforcement dengan practice, memang susah lah. Sebab waktu if you datang sendiri dekat kelas kan, diorang akan rasa macam diorang tak ada guidance. Macam diorang datang tu tak kejar syllabus apa semua. So it's hard lah untuk cikgu-cikgu untuk kawal